За сайн зуруу. Өнөөдөр та бүхэнтэй Steam-ийн тоглоом болох First Descendant гэдэг нэртэй тоглоомыг танилцуулъя. За энэ тоглоом бол сая 24 оны 6 сар илүү 8 сар ер нь саяхан гарсан тоглоом байгаа Steam дээр. 37 гигабайт хэмжээтэй юм байна. За тоглоом ихтэй юм. Эрэгтэй эмэгтэй тэгээд одоо миний бас нэг юм хүн биш нэг тийм 3 характер гэдэг юм лээ. Тэр гураа сонгоод тэгээд тоглодог. За ийшээ порталтай шиж болно гэж. Ерөнхийдөө миний өмнө тоглож ирсэн Steam-ийн нэг тоглоом байгаа. За нэрийг мартчихжээ. Тэр тоглоом тексттэй юм байна. Destiny 2 гэдэг нэртэй тоглоом тексттэй. За энэ Facto Alpha гэж энэ даалгарга дагуу явуулах зүйл. Тэгэхээр тэр нэг юм гэрэлцсэн эмэгтэй дээр очт юм билээ. Тэр гэрэлцсэн эмэгтэйгээс хамгийн анхны даалгарыг аваад дараа Alpha яг энэ юуны дагуу эмгэлэм шиг юмны дагуу л бид даалгавраа дагаад явах юм билээ. Just get to the point. I didn't expect you. Well, since when you said there was hope. Funny, you'll need to equip a new suit before you leave. I've already notified the Ordnance Department. The new suit? It won't be taken out of my pay, right? It will be deducted from your pay, naturally. Ah, damn it. За ерөөхдөө портал дотоо маппин дээр дарж байгаа жоо наус дээр удаан сахаар очиж юм шиг байна. I'm going to need help. Welcome, Descendant. Please, do not be alarmed. My appearance has been configured to facilitate communication. I am linked to the Arcade of Descendants. I can appear wherever you may be. But I am incomplete. At present, only you, Descendant, can see or hear me. I need you to help me fully restore my system. Only then. Ah, welcome. Thank you for all your hard work during the operation to retrieve the Ironheart. Сайн баатангийн дагуу явгнэ. Тэр даалгын дагуу явж ийш очих гэсэн. Descendant, be careful. Vulgar signals are being detected from inside the communication center. Энэ хүний юуг нь хардсан юм байна. Напин дээр юм юм болтой. Ийшээ яг уу лүүтүүдийг хийх юм уу хата.
За нэг юм 3 төрлийн буугаа. За нэгдүгээр буу нь болохоор бид AR-ын буугаа. Хоёрдугаар буу нь снайпер. AR, гуравдугаар буу нь болохоор хий буу. Ой 3 сумтай байна. Энэ бууг би хамтгүй би энэгээр бууд явчихна. Хаашаа ч гэж юм. Нэг нь аваад ташив. Тийш оч гэдэг юм шүү дээ. Shield. Quickly, destroy their comms. These bastards. This doesn't feel like a simple raid. They seem to be after this place. Shields are down. Need to be recharged. Detect arcade. A descendant has arrived. A perfect trophy for Lord Corell. This is Commander Greg. Deploy the assault ship. Eliminate the descendant. Тэр яаж гардаг тэгэхээр маус гурван дараа ингэ гараад тийм. Эхлээд яг энэ нэг аль тослоодоо дараа яаж ашиглах уу гэдэг интро явж ирсэн. Энэ холоос муу юм бэ? All networks within Kingston are currently down. The emergency communicator has also been taken out. This is the first time they've launched such a large-scale attack. We must reactivate the communications repeater and secure the emergency communicator before it's too late. In order to reach the communications repeater, we need to secure this base first. They'll be attacking from all sides using their assault ship and transmission devices. Proceed with caution. Зүгрүүгээ яаж ярьдаг юм л да.
Toast! ай баатар нэ. За. Энд дэр дараад. Яаж тэр юу? Маус хоёроо дараад. Тэгээ солигдож байгаа юм. Маус нэгэд орчин. За энэ 520 TPS. За эндээс энэ бог нөө. Снайперын богоос энд явуулчих. Нэг тэсэлж. Энэ адилхан бүр юм шүү дээ. Энийг байхгүй болгоё болоод яах юм бол. За зэрэгтэй ийм богоос авч. Нэгдүгээр богоос авч. Гуравдугаар бүг үзээ та. И шотган юм уу? Гуравдугаар бүг шотган юм даа гэсэн үг болчихсон. Өчгнээ. Контролоо авахаар ингээ өмсөлтэй байлээ. You're here, buddy. Good. Kingston's entire network has been knocked out by the Vulgus attack. What? How are we going to communicate? You guys can't use these seeds. We can manage short-distance communications, but not long-distance. We need the emergency communicator back online. Ah, so that's why HQ has been so quiet. I'll check on the other outposts. Where am I going? Go to the base near the theater ruins. You got it. Headed there now.
gates have been blocked. And it looks like we've lost all our soldiers. Damn it. All those bastards. I'll try to go around. I'll leave you to it. We'll join you once the communication repeater has been reactivated. That stopped the gunfire. You should be able to enter the communications relay base. За ийшээ ороод. За. Бууныхаа тоногдлуудыг хийх юм байна. Тэгэхээр ай дээр дараад ийшээ ороод ингэх юм байна. Тэм боосоо хөвчүүлнэ. Модул авт юм байна л да. Энэ шотган энэний эндэр тараад энд гар бууд ингээд заавал гартаа барихгүйгээр ингээд бас өвчүүлнэ гэсэн. Жишээс энэ дээр дараад нэг юм хэмрэгтэл юм байна л да. За тэнийг гарчээ. Ой, нэгдүгээр бууд хоёр шиг юу болчлоо. Аль бог авчлаа. Юустэй. Вот и еще что. Они не видят там что. Reload.
Enemy commander spotted. If we take him out, the rest will give up and retreat. It's done. The communication repeater has been restarted. Now, let's hope the last emergency communicator is still intact. Oh. Ярьсны тавчлаа. Одоо энийг яа. Descendants, they're aiming for the emergency communicator. You have to hurry. Shit. Damn. You're next. Shit.
Болоос яадаг юм. Ойлгочод. Loading. Oh, we almost lost the last one. Okay, Descendant, you should join Bunny at the theater outpost. I'll send a sit rep to HQ with the emergency communicator. Wait, Vulgus signals are spiking. What the hell? You're getting closer, Descendant. But my Xbox work орж байгаа юм байна. all forces. Extract the ancestors' data. Transfer it to my command center. I will personally deliver it to Lord Carell. Vulgus signals are coming from the Lannister lab. Isn't that HQ's target? Oh, this isn't good. I need to report this to Alpha immediately. Bunny, Descendant, do you copy? We've received a sitrep from Kingston. How the hell did this happen? Do my staff still think this is all a Энэ coincidence? дэлгэцээс What орж байгаа юм exactly do байна. you mean by that, Alpha? Things went south as soon as the guide arrived in Kingston. And not only that, but it seems the Vulgus are after the same target as we are. Alpha, that's probably because the enemy has the Iron Heart. I don't think it has anything to do with the guide. We'll have answers once we investigate the Ancestors' facility. It's too late for that. The Vulgus have surrounded the facility. Descendant, we need you to retake the base seized by the enemy. HQ will review the direction of the operation in the meantime. Over and out. Тэмдэглэн. Ер нь бол ингээд эдрийг ингээд эхлүүлээ. Яг л нэг Destiny 2 шиг баннер эхлүүлэнгүүтээ нэг дотроос ингээд дуусымнуудыг авдаг юм байна л та. За энэс харин юм надаас. Харин өөр мэт үзье. Good luck with your assignment. Найтрад орчил гарах юм баг та. За энд нэг даалгавар юм байна. Би одоо өөрөө энд байгаа. Тэгэхээр би энд очно гэсэн. Энэ сумнуудаа зэрүүлдэг юм. За энэ би пугай левлийн нэг юм баг та. Destiny 2 ч их ойлгодгүй тоглоом шүү дээ. Энэ бас айгу
ойлгохдохгүй тоглоом байна бас гэж байна. I thought I heard something. This doesn't feel good. It seems like... Oh! I'll leave the Vulgus siege to you. They're starting to... За ий тоглоо явах юм баг та. Энийг дагаад явах юм уу? The invading Vulcan forces are establishing positions. We need to clear out the building before they really dig in. I'm picking up enemy transmission signals. Be careful. Get ready. Sender, I've been informed that the Vulgus transmission system has a very limited range. This means there must be an enemy command center somewhere in Kingston. Хийшээ авчих. Очоор нь хаана ч мэдхгүй. Loading. Ийм багтаа. We're receiving sightings of a powerful Vulgus unit. If we defeat him, the rest will retreat. Shield. All
ceased. Great job, Descendant. Нэг хүн бүтээ уулзчихсан шүү дээ. Одоо альчгүй. Энэ нэг ямар өвчтэй юм болоо юм. Ийшээ юмсан. The Vulgus have established a field power plant in the area. It seems to be linked to the Magister lab. It must be destroyed. Wait, hold up. Do not shoot at or blow up that power plant unless you want it to explode. You need to detonate the circuits using a high-voltage fuse. The construction corps captain will show you how to handle this, so listen carefully. Among the enemy forces. They'll be carrying fuses. Once you get your hands on them, stick the fuses on the generators. Let's go. Shields are down. Need to be recharged. Доотлон туссан байна. Энийг аваад тэрнийг юм хийх юм байна та. Ааруу юм. That's one generator down. Two more to go. Keep up the good work. How do you know how to do this, Captain? The Albion generators will fail if you attach high-voltage fuses to parallel circuits. The ones used by the Vulgus are no different. Ah, I think I remember that.
down. They need to be recharged. Би ямар сонирхолтой. Сайн өгч үзье та. X-тэр заруул ерөөдөө бууж өгнө гэж байгаа юм байна. Цэсний хаан. Цэсний тэр баруун дээр юм биш би доор хар гэж бодсон. Энэ хүн нүд бариад хаашаа ирэх юм. Цэрвэр шиг юм байна. Ютубер хийх ютубер олдгийг болов. Олдгүй нь заа бүгдээ. Болчихлоо. Ютубер болохгүй байх. Заа нүдээр болох юм. Нүд юм үзэх юм уу гэдэг. Өөрөө очих юм байна л да. Гэтэ би энд нэг байгаа нэг хүч үзмээр байна. Нэлээ. За, өөрөө очтой. Энэ энийг аваад энийг яаж төрчих болоо? Энэ энийг бол заавал нүдтэй нүдүүгээр өдөртөх юм байна. За нүдээ бэргөө бүүдэ.
заавал That was the final generator. Ha! I bet they weren't expecting us to use the fuses like that. Descendant, Alpha reinforcements have arrived. It's okay if I don't remind you what to do again, yeah? And boss in group. I've learned a useful tactic today. Thank you, Captain Harris. From now on, any Vulcan field generators we find will be handled in this method. Descendant, Alpha has authorized access to the Ancestors facility. If you can call that And authorization. It's not your concern. We've exchanged some harsh words, but I will handle it. I decided to go ahead. I had no choice. I respect Alpha's prudence, but I do not want to waste what might be our only opportunity to work with the Guide. If our results at the Ancestors facility are positive, Alpha will change his mind. Which is why I leave it in your capable hands, Descendant. Тэгээд снайперс энэ тоон өндөр снайперыг л авна да. Энийг авна. Тэгээд энэ л амар боох шиг ингээл орхич. Байна. Энэ хоёрдугаар сетээс рүү нэ чи. За ойлгохгүй мэн энэ юу юм чи. Яарсан өөрийг л өөрчилдөг юм ба. За энэ ингээд очиж тэгээд энэ буурууд чинь одоо тоногдсон шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ тоногдсон. Хаан тавихнаас чухал юм шүү дээ. Энэ хоёрыг айланд нь тавих уу гэдэг. Хоогаа тавьж ингээд. Снайпер тонглоо. Ингээд тавьж. За нэгдүгээр боо. Энэ байна. SMG-г боо шүү дээ. Муу боо гэж магадгүй. Хоёрдугаар боо дааж сүмгүй боо. Гуравдугаар боо. Гуравдугаар боо чаар амар боос. 100 хэдэн сувтаа. Машингийн дэрлийг боо. Хавчгаар одоо ийм 249 юм уу та. За энийг юм авах юм шиг. Нэг рүү орчлаа. Тэг.
Тийш ороод очих юм бол юм авч магадгүй байна. YouTube угаас хэлье. This is the Ancestors facility. I hope we can find something we can use to restore my system. But the Vulgus commander has already ordered his troops to extract the data. Are we too late? The Ancestors' data should not be underestimated. Not only does it have immense capacity, it's also quantum encrypted. Even the Magisters who worked here doing research have said that full data extraction is impossible. Magisters? Do you mean the technologists who were once allied with the Vulgus? More importantly, the enemy is after the Ancestors' data as well. Can anyone think why? Nothing comes to mind. My only guess is that this place is somehow connected to the Ironheart. I'll know once I have the data. Хоёрдугаар бүл 6 сувтаа. 7 сувтаа. Shields are down. They need to be recharged. Descendant. Unfortunately, none of the Ancestors' data remains in this terminal. I will check the other terminals, but it seems the Vulgus were successful with their extraction. That can't be right. If it were possible to fully extract the data, then the Magisters would have already done it. Until recently, it would have been impossible for the Vulgus as well. However, if they have someone on their side who is very familiar with the Ironheart, then it will have been achievable. By applying algorithms from the Ironheart to military applications, electronic warfare capabilities can be greatly improved. I recommend we investigate the other terminals. Descendant, did you come here looking for me? Or did you come to witness the superior technology of the Vulgus? I am Greg, commander of the invading Vulgus forces. It is a shame that I am unable to face you directly.
Бичлэг хийх хэрэг маань лимитэнд өвчих шиг байлаа. За ерөнхийдөө ингээд ярс ингээд map ингээд тойроод ингээд явах юм шиг байна. Дахиад хом руу очихдоо яаж гэдэг юм бол яг сайн хараад тэрийг нь харуулжаад дуусчих мараа гэж бодож байна. Энэ степер боор пост хийсэн мөрөө. Чуть-чуть отлично. This terminal also does not contain the Ancestors' data. However, Descendant, I sense the transmission of the Ancestors' data is happening close by. That is most likely where the enemy command center is located. As the enemy sealed off Kingston's network, transmitting data over a long distance would have been impossible. This means we'll still have an opportunity to retrieve the Ancestors' data.
снайпераараа буудж үзье да. Нэг боддог багтай. This terminal also does not contain the Ancestors' data. However, Descendant, I sense the transmission of the Ancestors' data is happening close by. That is most likely where the enemy command center is located. As the enemy sealed off Kingston's network, transmitting data over a long distance would have been impossible. This means we still have an opportunity to retrieve the Ancestors' data. Баруун дээр хоёр юм цусны биш. Цусны нэгтгэх юм болов. This terminal also does not contain the Ancestors' data. However, Descendant, I sense the transmission of the Ancestors' data is happening close by. That is most likely where the enemy command center is located. As the enemy sealed off Kingston's network, transmitting data over a long distance would have been impossible. This means we still have an opportunity to retrieve the Ancestors' data.
EMP recharged. Shield. Боосынаас ч бүгд уучлаа. Ашгүй дээ. Түр энэ дэр унаад. Саутас. Тийм байдаг үү? Yeah. Миний түүс юм нэг юм баг та. За ер нь болж шин гарбуу снайпер шүртэг буу гэж. За эндээс яаж авах юм бол чийдээ даад move to Albion гэдэг чинь. За тэгээд төв төр очиод өөр ивент руу яваад байж болох юм. The situation continues to get worse. But that doesn't mean everything is lost. If we hit the enemy command post now, we can still retrieve the data for the guide. Now, did you just say retrieve the data for the guide? PlayStation, Xbox, Steam. Би өөрөө Steam-ээр тоглож байгаа. Steam. Яг янз тоглодог юм дөө хүмүүс. За, talk to Alpha гэж Alpha чаана итгэлээ. Энд би өөрөө хаана. Истер та. Ёч. Тэнд явна. There isn't much time. We have to hurry. Just how much do you plan to rely on that guide? You prefer to keep sending in the investigative corps? How much time have we wasted searching for the Iron Hearts without any leads? Alpha, this is the best opportunity we've had in a century. Or it could be a trap. The Descendants are Albion's only hope, and now it's like they have a parasite attached to their minds. This way, Descendant. It seems HQ is faltering. I understand. After all, HQ shoulders the burden of protecting humanity. It is difficult for the fate of humanity to be placed into the hands of something only a few can see. But Descendant, my purpose is the same as yours. Trust me. Do this, and you will retrieve the Iron Heart. За.
Одоо нэг даалгавар нь бааны спираль каталист гэнэ. Тэгэхээр тийш очих юм байна. Талт айлгуудаа л харцах юм шүү дээ. Энд нээс чирсэн чинь дэрийг нь авч үзье. Тийм билүү дээ. Энэ дээр дараа нь тийхээ open нэг ингээ яд шам болох юм. F-тэр дараад Z-тэр зарах юм. Тэр юм бол өөрийгөө хөгжүүлдэг юм шиг шүү дээ. За юусэн даалгын дагуул явуулагч юу яах. Наа нэг юм дээр очиж тэрний амин хүнд сануулад явчихдаг ш. Даалгын дагуул вафаар хөгжөөл. Тэр бид айлгатай л очих гэж байна. Got a question about the operation? Descendant. I did not my intent, which is Bunny has identified. Very short. Turun яах юм. Defend radar. Тийшээ л очих юм л та. Тийм гэж даалгавраад чи. Яг л тэрлээ л та байсан. Ярих юм байна. Энийг бүр ойлгохгүй юм. Рот тийк. Одоо яа. Айч юм бэ. Тэр нэг гэрэлтсэн үгэн дээр очиж та. Энэ хэвлэлийн зав байхгүй болсон шүү дээ. Доош оомж үзье та.
аймлах шүү дээ. За одоо юм боо хөгжүүлнэ. За энийг авъя. Энэ өөрөө төрч юм. Нэг юм байна. За өмсгөлөө яах юм бол armor. Let me tell you how I managed to come back from the world. Би чиний отроо авсан баа. Ингээд сольж өгч болох юм байна. Wanna feel a chill? Нэг ахын тулд 300 юм хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг нь авахын тулд бас худалдаж авах юм шиг байна. Тийм байна. За худалдаж авах юм байна. За нэг юм хөө. Нэг юм байна. За ойлгохгүй зөндөө минут сурах мэдэх юмуд бол тэр оптын бааны switch материал гэх тэр талрыг дуусч юмсан. Бааны спираль каталист гэж. Ask me anything about modules. Яхан секер юм байхгүй байна. Энэ арай болоогүй талбар байна. Миний хувьд бол
Найптаас би дутуу гарцсан шүү дээ. Тэгээд тэгж байгаа юм байна. Тэгээд бусаж map руу очих тул дахиад нөгөө нэг гинтэйгээ ярих баг. Magisters are probably humanity's real hope, don't you think? If you're gonna go out looking like that, you might as well write your last will and testament before you leave. Эндээс харин юм мод зараад тэгж болох юм байна. Нээсэмжүүдийг бүгдийг зарчт юм уу? Тэгээд энэ нэг илүү юм байсан. Энийг зараад энэ баг тот снайперуудыг зарчихдээ. Энэ өндөр дугаартай байсан чи яах? За энийг заръя. Хоёр байгаа юм. Энд чинь нөр гарт байгаа боо илүү. Нөө шотгон гэдэг чинь шүү дээ. Ер нь шотгон биш лаунч юм байна. За гар буу бэжиг гарт байгаа бууч хайлээ. Яс энэ гар буугаа тэгээд нэг снайпер байгаа. Энэ снайпер авах. Тэгэхээр энэ хоёр снайперыг заръя. Нэг нь яг хөө нэгээр л бууддаг, нөгөө төл нь 2-3 бууддаг снайперээс шүү. 1500 снайпер үлдээ. Энэ доороос цэндээ байгаа юм. Энэ баг таатаа тийм зарчдаг. Энэ өндөр DPS-тэйгээ хаалтчихна. За ирэхэд ингээд болчих. Хараа зардаг ч юм уу. За миний гарбуу энэ байгаа. Тэгээд энэ илүү. Энэ гарбууны орд энийг сольчих. За өөр худалдаж авах буу байна уу? Сая юу том 1000-аар авах юм байна. Гарбуу төвч. Гарбууны орны нэг. Снайперыг 3-р бодор болоод энэ хоёрыг ингээ байран сэлж. Энийг энтэй солио үзчих. Энэ сайн бууж магадгүй нэг бол. Энэ снайпер өөс энэ өөр юм байна. Энэ снайпер чи 2 авах юм шүү дээ.
Энд нь дараад нэг доорн тавьчих. За нэг юм хөөсөлтэй гэж. Тэр бааны гэдэг нь хайж байна. Энийг олж харц. Айлфаг. Энэ даалгавар зүйтэй юм болов. Айлхтай хэж чуулцтай. The success of this operation will lead us to victory. This is the field report from the Ironheart retrieval operation. Would you like to read it? No. I've already heard enough about it. I'll read the report later. Then you must know how dangerous it was. What if we had lost someone? I've just changed shifts. Did anything happen? What is it? Юм яадаг юм бол юу ч үзье. Юу руу очих юм бэ? Альбом руу очих юм шүү дээ. Map дээр. Hello, Descendant. What can I do for you? What do you want me to do? Hack something? Place a wiretap? Check data? Хааны гэж дотор очицээ. Дестини 2-ыг бас тоглохтой бас нэг анх баг юм бэ явж илүү. 20 30 мянга. Чиний бодлоод. За ер нь map руу очиж альбом гэдэг тэр газар руу очиж идөө биш. Тэгжээд даалгавар биелждэг ш та энэ. Юм уу очиолохгүй явж идэл. Энэ бааны чинь юм шүү. Бааны төстөө юм бэ. Бааны нэр нь юу юм бэ?
нэг юу очиж. Public operation руу очно. Provide айгу хэцүү билээ үхэд. За энийг яаж тэгээд геймплейгээ дуусгах гэдэг нэг 2 цагийн геймплей хийх гэж бодсон юм яг. Энийг дуулаад дуусчихэд баг 2 цаг болчих واخ. гэж бодож байна. Яг гоо сонирхолтой юм байна. Destiny 2-ыг бодвол багтаамж нь бас бага. Destiny 2 чинь 120 ГБ шүү дээ. Ойлгоход арай амар юм байна. Destiny 2 ч ойлгоход амар хэцүү байсан. Ойлгоход арай амар юм байна. This is the ancestor facility. I hope we can find something we can use to restore my system. But the Vulgus commander has already ordered his troops to extract the data. Are we too late? The Ancestors' data should not be underestimated. Not only does it have immense capacity, it's also quantum encrypted. Even the Magisters who worked here doing research have said that full data extraction is impossible. Magisters? Do you mean the technologists who were once allied with the Vulgus? More importantly, the enemy is after the Ancestors' data as well. Can anyone think why? Nothing comes to mind. My only guess is that this place is somehow connected to the Ironheart. I'll know once I have the data. Reload. And ready. Descendant, unfortunately none of the Ancestors' data remains in this terminal. I will check the other terminals, but it seems the Vulgus were successful with their extraction. That can't be right. If it were possible to fully extract the data, then the Magisters would have already done it. Until recently, it would have been impossible for the Vulgus as well. However, if they have someone on their side who is very familiar with the Ironheart, then it will have been achievable. By applying algorithms from the Ironheart to military applications, electronic warfare capabilities can be greatly improved. I recommend we investigate the other terminals. Descendant, did you come here looking for me? Or did you come to witness the superior technology of the Vulgus? I am Greg, commander of the invading Vulgus forces. It is a shame that I am unable to face you directly.
This terminal also does not contain the Ancestors' data. However, Descendant, I sense the transmission of the Ancestors' data is happening close by. That is most likely where the enemy command center is located. As the enemy sealed off Kingston's network, transmitting data over a long distance would have been impossible. This means we still have an opportunity to retrieve the Ancestors' data. Яарсан түрүүний долларыг л авчлаа штэ. Нэг өмнө ганцаараа тусаад сая нэг хэвдээд авсан. Ялгаа авахгүй. Нөгөө тэнийг даваад үзтээ юм уу? Итгэхгүй байна. Итгэж юу? Энийг таах юм шүү. Бас итгэж юу? Энэ л юм. Энэс өөр юм болоо та. Map дээр л очиж та. Map дээр дараал дуртай газар л тэгээд очих юм байна л та. World difficult руу ороод, normal руу ороод. Энэ World Map гэдэг нь ороод. Ийшээ очт юм. Энэ долларуудыг нэг ихнээс нь авах юм шүү. Гэтэл level 10 хүрч иж эхлэх юм шиг шүү дээ. Тэгэхээр энгийн map дээр л очих юм байна. Юу тийм map дээр байгаа юм бэ? Альбом руу болохгүй. This is the field report from the Ironheart retrieval operation. Would you like to read it? No. I've already heard enough. За, битгэхгүй юм байна. Миний одоо хэдүү удаа тоглох гэдэг юм бол хараач олон дахин тоглохгүй хаа. Энэ яг маргааш өглөө гэд донгож магадгүй болох юм. Одоо энт орой болж байгаа. Цагтай байж магадгүй. Search.
Ээж тэр захаар. Let me tell you how. Ээж тэр захаар ийм гарч ирж байна. Байтал байсан. Ямар хүнтэй тий. Сонирхъя. €500,000 явах юм. Тэгээд 500 нэг $9 авах юм байна. 500 дээр нөхөн горыг. $10 Do you need information about the Colossi? Би ч одоо итлээ л тагалаа. 8 рүү дисрүүд илүү. Fixing and making things is my wheelhouse. Go on, what do you need? And what does our hero come to seek answers for, I wonder? Заастэр дөрөвдрийгээ клик. Өндөргөө өндөрлөө та буцаад снайпер гоо яаж авах сайн мэдэхгүй байх шүү. Эдгээр дунд очиж л очин ултгаах гэж байна шүү дээ. Энэ даалгаврын энэ зүйлд гарсан даалгавар. Ингээ өрсөлдөх гэхээр энэ дунд баах юм байгаа тийм. За ингэж дуусгая та. За баяртай дараа дахин уулзлаа баяртай. 1 цаг 53 минутын гэмтэл шүү.